So hello bayap song ke bahai tong mai kha khayo khain hai narabo kaham no tong mai hanai ge tini ang naron bagai hai na hai upcoming Kokborok music video no tie ini full explain videos nam tu kha ge tini o video ni bising sung tini sawai sukrobai semanlai nai bo channel no release nai tai bufru release nai o music video sung semanlai tini o video ni bising tui ke puja no video no paya sak nai tong le puja ni simi pathai jora nai tong le ke sung tini semalai no o video ni bising tui hadeng ka sung puja no semalai no o music video bufru release nai o music video release nai buskang ni sapta no nai norok nugui manai norok bisi jora 2 lakh norok daktina nugui manai tai bisi jora kurikha gai a music video release nai MOLSOI PRODUCTION YouTube channel nugui manai upcoming music video Kokborok music video Salboi norok nugui manai tai bisi jora kurikha norok daktina nugui manai phadeng ke chung tabuk semalai no actor tai actress sini actor se kai norok jotono sineo sini actor kai sini tako Hiresh Laxmi borok duijonani oro music video release ngani bukak thang tongo norok dakti nugui manai tai norok video ni link norok description no manai norok o MOLSOI PRODUCTION YouTube channel lo norok tabuk bo subscribe khaija ko to ha kan norok subscribe khaide tai jepro music video upload khayo norok dakti no norok nugui manai tai no oro bo notification thangnai ge abon bagai no norok o MOLSOI PRODUCTION YouTube channel no norok subscribe khaitone de tai support khaide tamni hingke borok sini bagai asuk ke music video kaham snamai tubu hingke jong borok no support khaya nango jong support khaya je borok bote ja phan mannai ge bayap song norok sawi mangkhana bo channel lo release ngai o music video ge norok tai je pisi jora dogra norok dakti nugui mannai o serial lo MOLSOI PRODUCTION channel lo gai tini bagai asung ngai bayap song ge tumuno ani channel lo katalo tong gai ani channel no subscribe khaidi tai norok video no chaja khangkai like khaidi tai comment khaidi norok khase gai tini bagai asung no jotono bye bye.